Hakajing dap shispa prapukandai snam gajing klat usiem tirat sing usiem kahima nongklau usiem ubalaya kun persya gajing temu senca don bor ki pareng haka khanyo tai naitung arja arpusau ke sarkar jela lingba ketenat arts and culture kala pli pat ba ke jaka bo sat nam kabla tip kum ke tirat sing usiem museum and cultural of indigenous center ya kani ka museum hanong klau la plipat ba eka dau ba polindo umentri beri kmi ketenat arts and culture haka jinga don lang uba met ba lingdo MLA ka mairang baru chairman ka Meghalaya State Planning Board ki officer ketenat usiem bementa jong hima nong klau upa PMCM ki menteri bat ki nong senchar snong haba ajing kran hakani ka jinga lang balingkot uba pol lingdo ula ai ka jing kublaya ki officer ketenat ki bla shim khia ban pen urlong ka ni jing pli ya kani ka museum haka singi jing dap shispa propaganda snam ka jing klat usiem tirat sing Ulo ongru bagan nam utirat sing kala su sing om tang hakane kari hendrai shado ki wei pat ki benta ulo kentu ru ye ki pat ba begin don ringkat lang ban penlong ye kani ka museum om tang bakan don ye ki nong jungo kai perthai hendrai ye ki no wat banya ki bawan jungo ya kani ka jaka maso bagan ai ye ka kedir jong ka jing ai kublai ke sungu ye ki officers ki jongi na department of arts and culture ki bala Shimkya kenikasni kan long do long snap bahaga lingkup bersispa propaganda jong kecing klano jong tilot sing sim kadairu hakasir ke ba mingkong ba kerteng ke jogu kanam ke jogu kalasu si amtang hagani kari ke jogi hendrai shabaru Nilala penplay ya matur jogu hadaka pat ke Indian High Commission kal penpek pa kandon ka official program haka arwa trip mentau benai kin memla bele mentak ski nak tahu juga syuti maram andre kari ke burung ya kajak berdiri bejogi pa nila pensei ya kira proud kum tirot sing but benda kat bagi nang ekran nani hakati ke center ke bangla beri ke khandri February mata kesem ki beri ki bat visit Jerman kesini kdari ke achievement ke proud ya ke jat ke jongi di Pani kerja kerjaan lang kerja dan lekat lang kerja pi, berlong ni dan itu museum ke Amtang ba ke Bandung, ya ki nong jengok, ada ki research scholars, ki historians, ki tourist ki bapak ki simbentang bagi orang experiential tourism, bagi lah man berjumpa ya ke museum. Namar ngaju kenmau abang ilet sabar jong kastit kejuri yang ni olat bandit jo yakum kini ki kinja museum dari ki center ki bolong ka jingtip na ka banta ka jingim jins long jinman jong ki try jaka kalong ke baskutanat bahadu katata abang itip ya kata history de khamtam kani ke taka ni ni dan don kam subun ki bat nga tentu ya ke department ba kanum dewan ko tang tak kasi mangi clear ni ngidang de ya gaban penjana susu lang ni bat hagabali bat ba kanik center kan de ka full fledged center na kabanta kahimano kla ro hoy bat hamtam ka bede bat ki bade jong tu sing sibon ki kam kinang sa sinisa side ki bade na kabanta ka center dengan soman on bakani ka bangila ban pelong kumisyo mendaksi ka balong soft launch dia kani program kadi namar ka jingidon mentalang barok nadu ka sarkar lembag ki department nanta ka directorate jong arts and culture nanta nakaliang jong ka hima nakaliang jong ka snow bat kun tatata dena raw ni sala man ni dan menurut balapan kam try marway bakila tulong kali. Keren ni lokal mali na don bentalang ndai nakala juga bakala ndai kata. Ndai kadi inisiatif ba ngila persang ban
sedang ya kakam ban kendi kena ba kita ki jing tu jugi kinong kiba jia kakum kajing ang jong kiba bul bala jong kadang katang berkoi resi ng baga din sini kanong katsi din sa ajin mau kajingwan jong minister ru apol pilawan hani bikin minister juga asal prosyo asal kalong berdaya jadi yang opini dan bertahani aku bani bat kali kejingkli ya kene center. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong uni udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi. Nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngin ngat haki babun ki jajing pa ka sorkar ka persangkat bala banwan ra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhaw ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armet. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khaw ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhaw 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.